Welcome back loiti ho na bonovin kumtha chibai kahin boli nahi kumtha ahi to kitoin thusim seeding zong atam hle jingtan December la zo tui chim channel ana boyong chu na he chi du zong kata sane tu kumtha ko na hi zo tui chim channel a movie so kin explain jing ding a hin channel khat pa boilen dongel kitipa a ho crime thusim langsang kin explain jing ding a hi ki tha to na case gimnei ta ho nana mojing no ma hele boilin dongel channel ong kho subscribe ana bol chun hi chang kho ka hin se jing ding a hi chanchui tantin kumbula hi ji in thusim true story ho in ga pan hi te tunia thusim i sei du hi 2021 kuma release ana bolu kagas kiti chu hi kagas hi paper le khape tina hin Lal Bihari ki tipa hi Uttar Pradesh a anom ji hin government heading a chu ama hi athia hi tai ahin la ama hi la ahingin adam se jengin iti ahin ki proof do dem hi chi hi thusim ta hin anangai taw hi te thusim hong ki padin 1977 kum hi hong ki vet se Uttar Pradesh gama amilo kiti ho khat hi aumin hi chi ahin Bharat Lal ki tipa hi hong ki vet se ama hi ina her kha che du zong kata sanin he khalo yumba hile amin hi Pankaj Tripathi akiti acting theme ta hin hi chi filma zong hi main character Lal Bihari a hi hung pangding a hi Bharat hin zile cha zong anei tan ama ho hi bazai party ho hi ve bazai party iti wa hile kol ho athi niu a hi lo le ki chen ni ho teng lew music tumging ho chau thera bol ji ho khu a hi ve Bharat hi mi phata a hi in jucha jing zong that ngam lo a hi jingka khachu pandit pu hi ahung tan 27 ni teng le jinei na khanum ding hin anaki govin ati pe tai Bharat in aga agela hele 27 ni ho booking sa an hi ji chun kahung thailo diu hi ke ho party 27 ni teng le munang khara china ding kanei ve ati pe tai pandit punjong adon but kidin hita na bui jing chu ka he hi chi ji a chu izat ve ka seiding ham na dukan ho zong hi sulin vinlang mi zong tam ta umbe lew chun na ki hop khen thei diu hi chul em ati pe tai dukan ke lit na dinga chu sum tam ta angai ding thu chu Bharat in jong pandit pu a sei pe a hele pandit punjong lon la ching tangem bengko ma ati pe tai hi chi pe ta chun azinu ruk mini zong hi ahung lu tan ajipa Bharat ko ma chun pandit pu thu sei chu adi e bengko ma lon la tan ati pe e Bharat din adon but kidin lon ila a hile iti momong isa akid ding ham sumhoya ila ding ham ati azinun a sei pe in na business a leting le lon sa jong chu bai ta hi ding ham ati pe Bharat jong ada che chu zengin ahin la azinu thu sei chu anangai tai azingni khoin Bharat jong kinem tain benglang hin aga chetan aman jong dukan ka ke len be no me lon ei pe 17 aga sei tai benga ana umpa jong chun Bharat ko ma chun sumwang chu lon hi kapi thei tho diu hi ahin la security dinga ipi na pe ding ham nangin atitai aman jong ahin gel in a hile a kholui langwa Khalidabad ki timuna kho gam anane hin hichile kha chu security adinga pe ding hitante ati pe e hichi zo wachun Bharat jong a kholui lang Khalidabad lang hin ana chetan hichilai mona hi anu neole apaniau hi anum hlon na lai hi aboi na ho chu anu neole apaniau kom jong hin asein gamle kha adei thu jong chu asei tai gamle kha ala do anading office jong hin aga chetan hindi achun lekpal atiji ovin English achun record keeper atevin government lekha chingtu pho ti ding dana he hichi office achun aga chetan a hile aniau laya a classmate Bure Singh kitipa hi ano me Bure Singh hi officer thupi ta nei tan ahin la aloi pa hin mi het dinga chun Bure Singh aniau laya a phatlo dan le class a punishment amat ji ho dan chu a sei pe Bure Singh jong ipi na hungai to ham atia hele kagam le khaw nang ko ma chu min te ativa e hin sol hi ati pe tai agam le khaw chu a hin hol ta win a hele Bharat ko ma chun nang hi na thi ta hela a hin ti pe Bharat jong aking la jengin na tot ham ati pe tai hi che chun Bure Singh in a sei pe kidin napaniawin achate ni hi gam a hop pe hitan nangmin jong hi athi in asuni ati pe tai Bharat jong alung hang hle jengin neimu hilaem na ko ma ka to register chu adi zo ha olakei ka di zo ham ati pe Bure Singh jong ka ko ma na jong kamu tho nai hichi hi government office hin government le kha ki sun hi adi a hi jinge ati pe tai
ka thi lo a hi zong nei mu thovin government le kha chu adi lo a hi zong ne thovin hi chi ji chun nei su di pe jingin nangjong officer na hi chulem ati in he buri singin adon but kidin government le kha akisun lut sa chu kanom noma ka bola hele ini a zela jing theiding hi ati pe tai he che chun amani zong hungki nil sang hoi hoi ing tlanin a hile buri sing zong alung hang tan security ho chu tolang pe in bharat chu aga tha do sa tai bharat jong lung hang ta chun apaniau te en lang hin ache phei ki tai anuniau ko ma chun vetemin buri sing ki ti pa hun e ho in sung e ta to go do hin te ke hi nang ho chun kamin athin asun ve atin a hi zaham tin adong tai anuniau zong ki phalam lo hi la chun na thuza chu adi a hinai nang chu athia kana seyu hi ati pe tai hichi thu bharat in aga za chun alung ana hle zenge aji chu hita ain ko ten anabol diu chu ata san lo hi hichi zo chun apaniau zong hungtan aman zong asei pe e nang niau cha bu na hin lain napa athi zovin nanu zong in langin nang na ki puin na chi hlon tai nang la na thi na dam zong ki hello na thu le na la zong ki hello hichi ji a chu nang min athia kana sei jing oi tan gam ho zong hi ka chapa te ni ka hop pi hitai ati pe apaniau le anuniawin hi to bang lungel anei thei jeng chu acha te zong aphat ji ki ti wang ompoi apaniau cha te zong chun bharat chu a hin ve sal tawin government record a nang hi athi sa na hitan that zong leweng na thu loading hitai atin amat god wa hele bharat zong akichawal jengin ain lang hin ahung hlai khong jengin hi bharat in zong azino ko machun athil to le athil za ho zo se chu asei pe tan a khosung aveng sung ho zong hin a het gamu hitai azing ni kho zong hin bharat hi athita ta aba sa jengovin a khosung mit pi te zong chu hung ki khom tawin abang kha chun koi pe na thiu ham tia lungim ta a hin to teng le bharat in ke hi athi a ka hi ati pe ji e ahung zo se chun adat mo hle jingwin iti na thi ham tia ado do jingwa hele bharat jong chun a khop wal jing hitan pandit pa ko ma chun nangin ka thi da na het hin min ei do a hele nangin don but na ana pejin atin in ada hla jing e ama la lung jing hle jing achi na lang lang chun thihla ahung etin ana dai ji win million ho go hitalovin chapang ho sanin jong thihla ahung etin adai ji uwin he amo phachan chun tot nein anei win adai dai jing win hile bharat jong lung hang wal jing tan azo zo na hin hausapu komin achi tai hichi zana chu party anamano hin hausapu jong akham hle jinge bharat in jong aboi na ho chu asei pe a hele hausapu jong akham pum pum chun olmo hin jingting le noc khat sut peng gatin government heda ahing na hi ki ding hitai ati pe e jingka hung hitan kino che chuye chun bharat jong hausapu te hin aga che ki ta na hi le hausapu jong chun ana he phaki tapoi bharat in jong aboi na chu asei pe ki da hi le hausapun hito bang chu hoiza ken ka bol theiding ham record ki parpun khatve asut lu da hi le a khel chi ji lo hitai bharat in adon but kidin janila achula hi thein te nei ti pe helo ham atia hi le hausapun janila ka khamwala ka nop nop chu kana sei kha hin te ati pi tai bharat jong akinep na to abang tapon hlasita chun hungdo ki tai collector pu hi aboi na sei pe ding atin lekha thot asut sa ki ta na he lekha thot chun pan jong hi chi a hi collector pun i macha abol thelo le ip na loading hitam ati le bharat in asanga official lin che che ho koma ka sut ding azo zo na ting pm pu jong ka thot ding hi ati pe tai bharat in asei bang bang chun lekha thot chu ana thot thot jing wangin dei banga hi don but na amu ji lo he 1980 kum chu an hitan azo zo na hin prime minister pu jong hin reply a hin bol hitai ama jong atha nom ple jingin letter cho choin azinu kom hin hlai phei jingin lekha thot prime minister pun a hin reply tai ati pe lekha thora chu ip ana ki sunham iti a hile record ki parpun na boina chu asu anawa ading hitai tin ana ki sune azinu jong akipa tapon alung na hle jingin lekha thot dang ho reply hung ho chu a hin choi do tan hichile kho jong hi ven collector pu a hin minister chief minister a hin adang dang hon jong reply na hin bol cheu hin abon wa hi record ki parpu thu thu a akoi cheu hi tu jong hin imacha sim phathei di povinte boi pp datan naw jong hi laizat ka vop hitam ti jong hello lewa na boi jing hitan sumna lo lo na jong hi sot ta hi jing tai
ken ha satain achar ho ka simin ne ading ka ngai tu mai hin government record a athi hin lang hing hi zong le chun keiding in akibang thove boipi ta hi ben aban anatipeh Bharat zong akingai tu in sung zong don theilo khoba hita aboi jing chu akiphalam hle jing in hi phalle ni kho anachi be ki tan Bharat le jinu zong chun chanu khat ananei be ki hlone na hi mi pi zong chu akiho hlichet chu jengwin achanu hin apamin ipi ahin kila dem ko na ki chen pi dem apa hila government hera athisa ahitai tin aton nup na in amangoven hi Bharat in zong hi chu thu chu aza kit pharin alung ana che jingin amazong ki pat tha ki ding atitai Bharat in zong achung thu hi court a bowling atita ji chun lawyer khat hi akimu pi lawyer pamin hi Sadhuram a hi Sadhuram zong hi sumdu ta khat chu anahin apat na penin sum athum pi pai jinge hi chi zo wachun pitama ki tim te shepu khat hi avet sen hi chi te shepu ong hi ve en masanga chu amale aloi ho zong hi geng nasata khada na hi win ahin la sipai ho koma surrender an ki bola hitai surrender ki bola ko na chu meipum ki tia mi atha loading phatmo ki ti bol loading a an ki tep a hitai ama zong zela ko na ahin hla do ki jowin changkong ho bowling atia in langa aga ki le a hele agam alei ho zo si chu asopite an ki hom tawin ama hi athi in an sun tawe anatipeh tua hi kumsom nilang mihing a hi ti proof a ki bol good hin anga jing hi hin ki bol do zong le ni zat kal hing beding hamtin a sepi tai golde tulai digital khang hitan adi lo kha jong chu su di bai thada bol yeng thei a hitai hichilai khanga hi government document sa thil an ki sun lut sa chu khel le chu a ha sathim jinga an hi phatle ni kho ana che in kot langa zong hi Sadhuram hi to ana che eng ji hlona hi sumle pai ana pai jing ji chun ala ana ding la hetapon adukan nei ho zong hi ana chu do hi tai ama ho constituency a hi asarfi devi kitinu hi MLA a panga hi Bharat te ho zong hin vote ana pe ki tawin hi le aveli na hung har ki tai MLA nu zong chu Bharat te ho kho hi hung ta na hi le Bharat in zong MLA nun amu thei te na ding chun road lai lung ta chun ana to tan signboard khar hi aki choye hi chi signboard chun ke hi a hinga ka hi in government holding abo athi ka hi tin aki sune anung zui ho chun Bharat amu phar wa chun mingol khat to hin te ativin amazu apam langa omding in asol do tawe ahin la journalist cameraman kharin alim analaman tai zinga hi newspaper a Bharat alim hi hongki ta do tan athuki sun hong chu anaki choi na hi hichi hi MLA nun jong ahin mutan koi ham ti chu a khol sa pai tai Sonia le a cameraman pu jong chu Bharat to ki mutu ding hin a in langa ga hola hi le anum poi a khamul ho hi anaki vo gur hin Sonia tenin jong agamu do phatlunin Bharat jong EP angai to tam hazama chun azam tai Sonian jong a seipin interview nang ka hung lao ne he na thusim ka het no mo ve anatipeh tai Bharat in hichi zia chu ka zama he tu zinga jong ka khosung hun mingol pa ai gelu hin anom no min ai dai jing hi newspaper ho an na so ki duwa interview nei bol ba hele van noi pumpin ai het ding hin ai nui sat diu hi anatipeh tai Sonian Phatichan a seipe kidin nangka ki thopi nom ji abo ka hung thlona he nangin sunin ti hobo chu ka suding a hin koima chan nui sat po na te anatipeh tai hi che chun Bharat jong ana nom tan newspaper a hin lin ta in Bharat a hin khothusim chu ana sun ta ven he Sonian jong MLA nu chu aga ki mu pi kidin nang constituency noya ama jong hi uma hin nangina ki thopi lowa hi le koima chan bol thei ta pon te anatipeh azinga hin court hin Bharat jong a chekidin Sadhuram hi ga ki mu pi ki ta na hi le Sadhuram in Bharat ahung masanga anaboi pijing pitama ki tipa chu anathi ada na hitai hingge guwa athia anaki sei chu mi hing a hi ti ki proof to man talowa anathi chu Sadhuram le Bharat in jong apon na hle jing hlonin tua hi Bharat EP hung changding ham Bharat in jong idea khat a hin neitan apaniau chapa hari a hin pasal khat Sushil kiti anane he Sushil te ho school kaina chun Bharat jong a chetan Sushil kom chun games ki chi meten na paneau ka hi ati hiche chun aman jong ti a khu khumin a in lang hin a hin pota na he
in ahung tlun pharin azinu hin adat mo hle zengin ahin la Bharat din ipilung thim ane hamti chu aseipi tai hichi zo wachun apaniau chapa hari chu kol aboltan na chapa sushil kamane na chapa hi ka hing hoiding na de a hele police station na chi lang complain ga bolin atipi tai hari le au pa ai in apate hon hichi thu aza phar chun akichatle jing ve ama honjong agana police station na chi a complain ga bol jing ding ati pharwin anu hi hanuin ahung nui tai ain ko te ho ko machun asei be tan hichi ho zo si hi Bharat lung thim hi nang ho na chi wa police station na complain na ga bolwa amin register ra akisut ting le ama hi government he ra ahing hiding hi hichi chuba Bharat lunggel hi complain na ga bolwa hi le ei ho I o deu hi ati pe tai Bharat te en lang hin police gari git hi ahunging tang na hi le Bharat le azinu hi atha nom hle jing thone police on ahumat deu a hi sa hi tai police on ahumat wa hi le register a aminu asut lu deu hin hichi teng chule amin hi government he na ahing hiding hi tai police on amat te te ne ding chun azinu chu to ataw tho jing thlonin a hi le police ho chu hung nawin ahin la Bharat te na hung hilovin mundang zo achi deu an hi Sushil sang holong chu a cha thi hi anu ki tang ain ko te a thot wa hi le ain ko te chu akap za jeng ve anu mi ching nu chu hung ki tan sang hol cha ve na hi le a amul khat hi amutai Sushil sang hola chu a cha thi a hin nu a hi ti a het pharwin anu win jong all mo hi win hichi Bharat chun chu cha jing bon that ngam lo chu ite Sushil a tha ding ham azo teng le aman Sushil chu hung tha ki tan te ati pe Bharat in plan agon zo si a fel jing pharin phachom khat zowin aman jong Sushil chu ain ko te kom hin hung tha ki tai Sushil a pa te chu lunghang hle jingwin Bharat chu zep ding atin a del ta ve Bharat jong azam zamin ita khat hi aki choin aman jong idea khat anei ki tan hichi ita chun a khut ho a hin alu ho ama lama aki votai police station hin a chi ki tan ka in ko teo a chapa khat kamat pia hi le ei vo ovetin complain aga bolin lungsit tin zelin ei khum jeng win ti pe tai police panjong adat mo hle jengin nang chung thua koi machan complain hung bol lo chu itinang kamat ding ham acting bol thu hi natin police wanjong anaman povin hi Bharat hi min anaha hiat le jing hitan MLA nu jong hin akimuto pi tai Bharat ko majun hita na mina na boy boya hi le namin masanga khun late sunyengin ati pi tai Bharat lele hi amin athia anaki suna hi pon mi tamta hi anhi adan he hicho si chu Bharat to panghom ding hin hungta win hi le mi tamta hung ki su to ta ve ma ho jong political party tha aki form ta ve hichi ho jong hi Bharat idea khat an he election hin hungding ta win aha lo chu thupi asa lo he mi thia government in he chu election a hungdin thei chu hungboi diu hi government hichi chu Bharat lunggel an he Bharat hi amin achi hle jingtan amin aki thang hle jingtai azinu jong hi ni khat apui kitan office a hin achi hlone azinu jong hin kajipa government in athia e herwa hi le mei thai pension chu neibol pi in agati tai hichia officer pong chun adan mo hle jingin anui za e aji chu ade jong akinu sanin mangal sutra ho jong phatichan akyo in ajipa jong ahinga anahina la ye ajipa Bharat jong chu ahung lu ta na hile officer pan nang ho to bang hi hitobanga na kilep jiu hi ne ding na nei lowa hele ka tiffin hin bu omen ne hlon jing in atin eng si ra chun ahin ho tai hichi chu azinu hin apon na hle jingin in lang atlun phathonin Bharat ko ma nangin nang dibo na ki gel hi na jina cha te ding jong ho na sa tapoi atin akin na hlon tai Bharat in jong nangin lon la dinga nei sol helo ham tu chun ke nei ngoi atin hita akina sang hoi hlona hi le azinu jong lunghang che jingin achate aki puin anu le apak te hokom hi anazon tan he Bharat jong chu gel phalo ten ko a hin ko ta ve na he aboi na chu judge pun jong aloje ka hepoi a hin ti phar chun Bharat in jong lungna ta chun namasang ta ka din na molo ham lekha ki sun chu athu pi zo ha ole mi him athu pi zo ham namit umlo ham namit cho ham ole nangol hitam tin judge puang chu a ho jeng na he hita judge pu a ho jing ji a chu got na sang ta jong amu the hi ahin la judge pun jong hi cho chu anagial sikit de lovin I ma chathu an sei ta poi Bharat lunggel dan chu a hi le judge pu ki ho sele
zela I humte te vinte ti chu anakita sanahin ahin la awang si lo da chun zela zong a humde kit povin hi hichi idea ong chun na atolo pharin ama zong hin last idea ane hidai parliament a kyo zina wahin asarfi hi anazui lu tai akyo ho lai tawin ama ho party poster ho hin lekho chu ahin theza tan a party min chu ha sap samin ahin samjing tai security honjong bharat chu amanovin zepati chuna zepwin avon ho zo siong a botel pi tawin he inahin ngui cherin hong kiletan aji acha tel om tapon ichi chun amazong azinu anachi phena langhin amazong achi tai azinu zong ake phalam hle jingin ana het thim hle jing hi tai Bharat ko machun nahung ha niting le pa avui opi masapena kahung panding hi anave in atipi tai Sonia ahi in Sadhuram te ho jong hin agi alkho le jing tawin Bharat he Prime Minister Pukom san hi aga kimu pi zengu hi tai Prime Minister Pukom chun gamdang hon la hlatha ajing azong aleng lu tawin ei ho document sa iboina alayu hi aga tipi e amin thia anaki sun ho se chun ama honjong thilong aki zon do zinau hi aki sim tawin Bharat lam kaina chun hichi thilong ki zon do na chun atowin kholang jo sam tawe ama ho hin documents record ki koi zina chu chia gala do a hal jing ding atiu hitai mitam ta chu aki zot tawin hichi documents ki koi nalang hin achi tawe kot ho jong chu avo hongam tawin documents chu a hol tawe sipai tam ta jong hi hongki zot lu tawin Bharat le loi ho hi ahin panjeb tawin he Bharat in jong documents ki koina chu ahin mudotan aman jong hichi chu aki choin azam go e sipai hon jong adelvin hazeb in azeb tawin documents ho chu la piring atile Bharat in wang akol cha jeng in he kining lovin kala kon chun Sadhuram hin ahin samtan Bharat nang na hing tai ahin ti Prime Minister pu chun lekha anasut pi dan a hitai Bharat in jong seva ding jong a hetapon again thei ana thu na le zoom le za ana thu na ho chu agial do in ami hli along jing e mi pi ho chu athau nom hle jing tan azinu jong hi ahungin pa vui khat hung opi ta na hi guldho ina sei bangwin hichi thusim hi Lal Bihari hin ho thusim hin kumsom le ko zen chu government head ninga achia anoma hin tua athusim iga angaya igela hele nuiza za jong om jengin ahin la ei mata iga akichana hichilai phat khanglaya imin hitobang hin anom khale lungzin wang thoding a hi Lal Bihari hi tu chana hingjing na lai hin ama hin tu in school them ahong tan ama bang banga amin athia kisun ho hi apoi pi jingetin akiseye Guldeo tuna dingin tusim iseu chu hi chanchui tantin kiteng le video nal che to kimuto kitau hitei